banyak orang yang kedau ba ngasongo ya pi kipai ba kilong kimi kilong pa kikon sama kentai bersenang kedua ban ai man siamina hani kecaka kan nyosi merasa tangan ngati tangko hagani keju cakala penterwai nga menurut kulur kita ki unidentified person kibangin itu memang itu latip nomor bapa mulai kiong bapila berpekut no yang dia kecing tangan Rango berpekut yang kecing tangan kadang tang artli kawai kadai berpenbor yo governor jong kami kalia ban asen no ban menjur no ya kaan balatau dekat district council how to go for ya dekat village administration bill kebeli kaan berpekut yang kabor jong kirang basnong dor basnong tadi kawai kabar pat kabanga perken mau yauta balik tagi kenhun gibon terwai ngan rukulur bagi kuat perkut no eta kecing sakhan ke jonga mala iti yang lai serkai ting por kilong kebi ba iet kilong pa kisamla keleng dari kasi jantia ladap smam hagani kecaka barmo kabar ada pikwa ingan perkut ab ingas tang kindat si en sei kemediap ke jonga tangta kelakut Memang terkadang apa iba saya ada pernah kecing syar keben kecing syar iben kecing syar penerem kumbaja menta hak kecing long cengman bala kecong keseng ke parti jong upai ba na syar keben lengong ipita ni kawai nada pim kelalong uding sainto kinomlong kinoman urlong kecing kerku mabapuan ngintre bansa yang jingsa kiben, jingsa banben, kejingsa iben, kejingsa perem, dan markadau kawan kita kejing kuat burung hakmat. Lengah ya yang paling kelenti, semua tenat bersungguh yo play, nong tahu nong bu, niyo biang pat, jaga ikhtiar, jongki rambas nong, bacongki torbas nong. Nakhan tok, nakhan syukur. Kejingsa tangan kita mah kam semong lenei. Kedai kejing ai bor kejongki. Pai ba ngawan dan sai sir ni rapor manai man sir ni piway wala nga day way na plen kia bali ubak hampal le adhar ngaperken mau to rapor jong ka virus ka vaccine ka khlam arjar arko la penpor ya ka river perthai borok way bali ban sim vaccine bali ban sim injection